live, long live, long live. Tribal unity, long live, long live, long live. Jai Qatar Hai Loma, hello, hello. 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 Jai Qatar Hai Prek Bawa Nang Ma, Jai Qatar Hai Prek Bawa Nang Ma, Jai Qatar Hai Prek Bawa Nang Ma, Hai Prek Lolati. Tangkam mahapan kali urusan social welfare scheme lagi BJP scheme kali kong BJP latung kupiak bosi ke pan ke chong pura losi yang tu orang tu umur sing ti sotu nel tum citerak tha cicin sota mita ke pan nil tu makai kar biya ke tum ingo ke tu ludet londet tu to nal tum ke ma thapen advantage ke en ma kupiak somjal kupiak lita no il tum ma thapen me nang jinon tu lasin nona tu election ki longji awareness level anke le lang ke Karbiang long ke available ni likat singa tengke is west ka constituency in ka non ke revision kiru itu anfulo ni tomang ke especially non mangke and skills to focus lo lapen and skills tame atmi hata itu media long ka long lo ada jime aliga sa tungka Congress men talaga 100% support lo lapen Aam Aadmi Party men dami hadak nang cerap ko lapen arlo pen ke Congress sa tungka hadak nang atima ladak Karbiang long pen latom candidate doko masih directly open kami arlo lapen sala independent candidate kita utang di masa candidate do hadak tanya lang asas kami alang kami arlo pen cerap ko ado kawe tribal sa voter sar mangke vote tiget ko kasi lato NDF lagi independent nilipen kacu karjab dong labang ko party biasa ko tong party sila dak bang ding pondelo bang liga setame abot ka ador do posi la liga seta Karbiang long angkang pia tu umur sini sekarang kita misalnya lah itu 2442 misalnya gitu ese artikel lah nomor lah sih di mana lah an artikel tu lah sebutkan nang linut lo secretary ban ini thampon sini Karbiang long constitution ke frame change mate ka proclaim change ke pangdak change ke article 1 pen 395 article do ado kawe de 395 articles do lo sitame nona bangke amendment pon tang de akenang jido pon la senon present bangke 470 articles do lain lo la si pangrumpiat lo he 470 bangke pincong ceng hut ke 395 nona bangke 470 articles kasi kopi bahala isi bang 442 posisi puhala so artikel do poselang lagi pula so sebut hat wana hok lapen kopi sikit la bang ke di specifically non ma constitution purlo tang te 244 pu direct awe la tum lang pami medelo morsing tiso ke hai bang di la sirat tum non long viral lo confusion do koklo setame 244 sub close to busi punai lapen 275 close 1 busi punai la 244 tu bangke scheduled and tribal area busi ke jokpot laken 1949 constitution ke frame hot constitution ke tokoh Dr. B.R. Ambedkar tumsi ke jokpot apia bangke 1969 aning kan hora bangke Meghalaya tumhan emprek pilo masih lah so provision bangke Karbiang long lapen NC sepan jokpon ke 244A bangke nasi hala direct lapu bracket di be polotang te chok sidiat po English le hala grammar le chok si polotang te hala chini de jima tidi la sonda taxi close pohormu lapu bracket close bidun de lake purhit hor gabe lo constitution lake la chok sidiat la si labang umur sing ti soki haida pakeng ponder sonte mane owe ki mitum tame nang de ji usine le Karbiang ar pan Abel Dangoria apuni নিজৰ কমিউনিটি কাৰণে ৰেংমা কমিউনিটি কাৰণে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি ৰেংমা কমিউনিটিৰ কাৰণে মই ক'বলৈ ইচ্ছা তুমি নিজৰ ৰেংমা বাখাবাৰে আচ্ছা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে জানিও চিদাগা জগনি ৰিকুৱেষ্ট থাকে থেংক
BJP सरकार इलिंगोंग जितेnya lo ka APSLCO di Shangrage ji ya regional party saka si comparing kale agaron jo si jinya tengo APSLC lo si BJP a difference de ya jo thayo BJP we national party so hile yo RSS wing yo religious extremist siwon to themnya Indian constitution against violate tenul de asige tengo religious saparango Christian Hindu Muslim kacaca religious kacaca kasih lidanya BJP dan RSS ni wingnya alidanga santai jatili kemenya ayen te APSLC different de APSLC yo 6 schedule ka beyond tribal unity sango ga chamega jibenya don te go 6 schedule kar byang long yang go 6 schedule tribal area hills people gen sinyon te Hilay of Karbi, Rengma, such a difference day. They are all tribals. Sinyo brotherhood. Tete, Jobin Hoyo, the APSLC ka nerelo. Go Jome limit of platform kamiga dong chong go climate elation to central ki beong go 6 schedule right se dia. Go she right ni she go stand firm telom de. Siganyo te higon election. Te one parliamentary election ka. Te ka sar jay ka thaga. He bot lopyo. Te ngon thorom safeguard thelo. Ngon tribe safeguard thelo nangenyo. Ngon land safeguard thelo nangenyo. Ngot loju his safeguard thelo nangenyo ilen to APSLC iga playon candidate player GI katha IAS retire so lige IAS retire officer thesong DC metro city new ka ganga sai DC thesong to ataju atai saw lige neron to tribal new ana dirang ta uplift thamde taka sichingon tribal genera platform kami ga ko peace and harmony jang go ga ko hello nangini te ali hi message lo sin te rank manu public at request section si tengon rank ma karbi platform akami ga peace and harmony hi hello nangini tengo kap hi platform ga lo launch ga symbol jo swenga symbol jo sen hi lega ko hi le dekang lego hai the ruling government policy ali the ruling government policy ga beo te hi sa logo lo jo false propaganda lo sio te APSLC ni ya steering de jo mis propaganda te benyo ay chim he moe te hi le lo si ga APSLC ni ha saneng ro konyon te anyom mis propaganda te benyo si genyo ke si lo sin jongo ga kasabu lo si symbol the si genyo gonga request ke belen te ka janyu after the tribal job te gongo ne tribal unity ga nero lo chaleng go request si ile a message agom beo APSLC gom beo rengma public ka request ne gonga encourage